Kardom kadang gue adalah selaso video nang itu langge pen nang itu sip kuri pen dam jui putih lagi nang itu si los non ku non apora buat lasi kadang kami anda nang itu mili channel lo kang an wan nang itu mili ini ngap lo menang kan kardom pun dia lo lasi sound problem masuk untuk kau di mana ini hemat dunga di mer solai wal ini mili putu tu mer alap arai atau kau kali lasi mana mer lasi bang atau distape tu kau tak hai lasi nang itu masuk adjust no lasi laso video ke important an lasi video dan mili kebunai ni arti bincang tu apa dan ini lasi video laso kami anda tadi bilang menang channel lo punya video malah senang jangan atau video ini part repeat ini kemudian kalau lah senang tu kecil sekian lasan lang lima pen step by step nanti anak kami membalas ini kali jat nah itu bukti contoh pom man ada nanti time pass kuri mam foto post reels lah itu mana tangga tu pada lah hai ke reels main hadi nanti main point lah Facebook ke nanti tangkap pemain tunduk ke dalam masuk video bang langtik nang pola sini nanti live group along sinang tanang kami membuat live group an sinang itu mana ni kita apa eksperimen kuri boleh hadi lah sih ahok kali ni kalang ni pun ni kita mana apa video ke punai dos secara arti ke mungkin ham proof video boleh dilake mungkin tu bisa saja itu mana dia lah sih proof kita kau kita berasa ni proof bang mana apa video punai kita montur punang step by step mana taklang anang kita explain kuri pun adalah sih lah so video lo kita explain kuri pun lapor nak pun lapor lah sih kecil kita lah sama dan video ada yang like kuri lah ada yang like kuri nak kali jangan berada so cuma itu ya dan jangan subscribe lah subscribe lagi lah silakan cuma ini kali karya youtuber yang cuma tim masih kerja ras di sini subscribe lagi lah nanti alam mang kemen poin mang damat yang apa yang dia di eksperimen kuri lo mana muni tu video tak pernah tiga mana di bang kai cuma di bang ini tu kan dah melepan bisa sudah lo lah sini mana ada kita nanti tu mana lah so tips knowledge itu sudah mana proof kita boleh tu kita tentang kecil ni kok sedikit hek kok lah sih lah so video ni lewat lah nang kita kan kecil ni pun dia karena lah semen alam mang hadi guys Facebook pen ahok tangkalong usung si kilong ma apa yang aku ke Facebook long tapi pen si tangka kilong nampak ke profile ni tangkalong lo juntu page long apa tangka kilong profile long kalau som tahan saksi kocat itu lo page long kalau si star earning di bima profile page long ta mana story profile long kita lata star earning bila mana YouTube long thanks jadi mana nang tahan cinghonduk putih mana nang tahan thanks nang kita mana asli tu ka 100 lah bukan ni nang reward system lo ke longko dan juntu page long nang itu live stream lata Facebook profile long ta stream ad dolo mana reels akarnya ta juntu page long itu lata profile long ta reels ta benelo lasi kategori BBC follow kurina na anda se monetization di malah hai kadu kabe nang tanang kanpon lapu pini lasi lasi video bang kecing sipan lasan langoy tena sapon ini mobile stena di ke citur ko emat ilimili dud lah lasi sorry guys nang dia dan noy lasi guys men alam he bangge di Facebook long nang tempat kecing sih nang 5,000 follower ke dunang ko 5,000 follower ko son si kapadu di malah ke nang already Facebook lang ke 5,000 friend ke dokoi ma di YouTube long si kisum nang zero pen si nang kecing nang sudah pro Facebook long ke lason ke ada zero pen kali nang direct poisa mana komai itu karena si Facebook dah lason ke anon je teknik ke file lah si pas lah mangke 5,000 follower tapi nang itu stream ad nang only pang mana monetization pan ke nang itu 60,000 views minute kali deh 60,000 views donang ko tapi reels pan ke nang itu 1 lakh viewer donang ko lah minute kali deh viewer cot lah ande lo mana ke coy kali Facebook lo ande udah tong file pilih guys lah nang itu hanang kan lo nang tapi ceng ko nang itu ala koson si program posine ala dia sorry guys atau mistake dia jam sorti mak mana ni gaji ni mana dan si guys nang tu malah koson si follower 4,000 kemunai nai ma koson si nang tu friend pen follower ka bunai nai malah so video nangi pun nang komen nang kuring nang tu malah so video ni extra nang personally bunai ko ki alam kali di minit video bunai ko dak pilih nang tu explain pun lapo dan si guys nang tu tapi dan Facebook lang lah son si foto lah si post bom lang ko story si bunai bom lang ko nang tu pilih dan Facebook lang video post break nang bar de nang isi gini video nang bonai rat break nang आराम से nang घर बैठे बैठे पैसा कमा सकता है गाइस आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है तीन वीडियो के लिए आने लो वो नेक्स्ट वीडियो पे नाम हम cekam bekas itu bekanang cekam som hat kasih nang malah tuh kosong si 5,000 follower bonai ji mah ala bang la video nang han nangi pun nang komen aku ri noi la sela son nang ke nang 1 minit tapi nang kosong 1 minit nang 1 second kita nang
friend follower nang itum complete ko video dei